الحياة أقمار الليالي منار الهداة أعلام الرجال صناع الحياة أقمار الليالي منار الهداة أزالوا سباتي وصاروا بذاتي. Prenesува Imam Buhari od Ibnu Abbas radijallahu anhu deka Muhammed sallallahu ta'ala alaihi wasallam koga mu bilo naredeno na pejgambera sallallahu alaihi wasallam wa anzir ashirataka al-aqrabin i opomenija svata bližna rodnina. Anzir opomenija, ašireteke rodnina, al-akrabin najbliska. Znači prvo Muhammed sallallahu alaihi wasallam imaše naredba da gi opomene svojite bliski i to je pravilo u vera i princip. Čovjek ne može da zborува za nečiji tvor ako svoj tvor ne očisti. Nema pravo da zbori za nekoje dete ako svoje to dete ne go vaspitalo. Nema pravo da zborува za nečiji uspeh ako to je samio te neuspešan. Zato ti nekoga zboruvaš i kažeš za njega treba da si pouspešan od njega. Treba da si pogolem od njega. Ама не со зборови, туку со дела. Али радијаллаху анху како рече? Али радијаллаху анху, кога дојде на чело на исламска држава, рече: "Нахну фи хаџатин ила раџулин фаал, ла ила раџулин қаввал." Ми имаме потреба од луѓе кои ќе работат, не кои ќе зборуват. Они што зборуват има многу, кои кажат прописи, правила, закони. Ама кај се оние кои тие прописи и тие правила ги редат во колосек, на дело, на виделина. И ние денеска немаме многу потреба да укажуваме на свет дека ние сме муслимани. Ти без оглед како си и што си, како се викаш. Туку има потреба да му покажеш со дело дека си ти навистина корисен и плоден човек кој има резултати, не зборови. И затоа Allah Jelle Jalaluhu veli na pejgambera: "Wa anzir", a ti opomeni. Кого? Својата фамилија. Ближната твоја. Зошто? Зашто блиските твои се најсакани твои. Тие најповеќе те болат. Нив опомени ги. И Мухамед алейхи салату ва селам се скаши на едно риче по име Батха во близина на Сафа. Сафа и Мерва, тие се две ричина во близина на Чаабе. И ги повика Мухамед саллаллаху алейхи: "Ја бени Абдул Манаф, о фамилијо на Абдул Манаф, о фамилијо на Абдул Муталиб", значи своето кабиле. Ги повика да им пренесе дека тој е избран пејгамбер од Аллах Джелле Джелалуху. Али пред да ги повика, ги праша: "Каков човек сум јас меѓу вас? Каков човек? Че ти секогаш си ја зборувал вистина. Никој пат немаме од тебе слушнато мамење, лага. Ти што зборуваш искрен, 40 години си бил човек од спор." И кога на крајот им вели Мухамед алейхи салам: "Инни мунзирун", јас сум ваш опоменувач. Опоменувач. Зашто? Дека ќе настапи судни ден. Дека јас сум пејгамбер од Аллах Джелле Шануху и дека има судни ден. Луѓето сите слушаат. Меѓутоа неговиот аџо Абу Лехаб рече: "Туббан лека", рече: "Проклет да бидеш Мухаммед. Ели хада джамаатана, зарем за ова не си собрал?" И Аллах Джелле Джелалуху го објави суре Ал-Лехаб,
Suret El Mesed te 5 qega. Ne e proklet Muhammed, tuku proklet si ti, te 5 jeta, prokletin e ka pyta tvoj të race. Bile që ti ovdë më shvistina. Ti znash dhe ka Muhammed a.s. ti e nuk, o pratë, i dhe ka të një këpët në mëllit. Me qëtua i netut, ne mu të sëllu da priznajtë. I dhe nëska mnogo mu që znatë, se për dhe nëska se znatë, ko qovek i kako fejnë. Me qëtua i netut, ne mu të sëllu ili shejtanot, da priznajtë dhe ka të etakë. Allah më kërë veli, innahum la ju këtë dhipunek. Ti e zna dhe ka ti nesi lashka. Ama nese ka do te pripatat za pega mër bileqi, im gorasi pa e sapot. Ko e sap? Ti e sakat blut, ti im zavranu është blut. Ti e sakat haram, ti im pikash haram. Ne e dobro. Ti i velik dhe ka neski dhe kjubivat shenski djeca, ti e sakat dhe kjubivat, bileqi bisa dhe ka shenski djeca se prokletstvo. A ti e zna dhe ka ti shto naredu është dhe ka to e dobro. I Allah Gjelle Gjelalu tate postë në sure do sud një tem koje që zborua za Ebu Lahab. Što dokažu neka besognje što mu jađu. Što mu se sprotistavi na ova afera, to je izlegua navrot kolosek, narodnino na sve. Beše bogat čovjek, imaše djeca i to veleše ja ću se spasam sa bogatstvom. Mene će mi pomogne desata. Ko danas kad mogu može misli da ga imam bogatstvo da ga će se spasi. Ili ima familija će mu pomogne. Na dunja da. Na dunja može ovdje da ti pomogne familija, da ti pomogne pari, da potkupiš, da podmitiš, korupcija može. Ama na ahiret يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Na ahiret nema veli Allah Gjelle Gjelalu veli, nema da mi koristi nitu tvojite deca, nitu tvoje to bogatstvo, će ti koristi tvoje to srce i tvojite djela. Kako srce? Znači srce sada da reče amele tvoje nijet i tvojite djela. To može da ti pomogne. Drugo ne. Djeca ne. Ti je sami sebe ne može da si pomognat. Misliš da neka bogatstvo, djeca će mu pomognat. Ama Allah veli, Allah dada pouka. Dade pouka. Kako završi toj, kako završi žena mu i kako završi njegovite djeca. Prvo, se jasne naran zata leheb. Toj će gorivo džehennem, veli Allah, vo rasplantan ogan, koji Ebu Lahab. Zašto? Veli će to znaš neka verava je čista. I dok je Allah objera, to se sprotistavi. Allah će ne gledati kako kazni na ovaj čovjek. Kako kazna na ovaj čovjek Allah Đelešanu? Allah Đelešanu mu prati bolest po ime arapski karaha. Evo, adse se vidi. Ta bolest je da vid na rak, na koža, so koja bolest meso to počne da pađa od telo. I telo to počne da smrdi, da ispušta mnogo neprijatan miris. Ova bolest da imaš Ebu Lahab. Duri počna desata negovi da go izolirat. I na kraj umre su ta bolest. 3 dana niko ne se dobriše do njega. Duri komšijite rekao, što će pravim svoj sportotija, bez me te ofrnete go negdje. I ti je bez mnogo fatno su raci. Su stapovi od dalečina, go zedu, go krena i go frlja po jedan rit, takalajči i od ozgora kamenja. Ne onaj običajan pogreb na koji se zakopува čovjek. Vidjeći svi da se plaše da ne se zaraza ta njegova bolest. Znači ta bolest, Allah Đelešanu što je na dunja, go kazni su bolest, zarazna bolest i bolest koja će da pouka i da ne može izvrši pogreb kako što beše u togašnjo vreme postanoven. Vidjeći to reče, će mi pomogne pari i reče će mi pomogne djeca. Ja neka ti pomogne pari djeca. Koja djecata tvoji 3 dana ne bude kaj tebe. I koja djecata tvoji ne te fašno vraka. Тук su stapovi go frlija. Preko nekoj rit će da se trkava i posle su kamenja. Tako je završeno.